Jacqueline Kamakune yereka ko urukiko rurabarugeneye kureba uko abanyamakuru bakubasa kose mu kutu yabo okwegesa abantu baburijo kuzara gutara umurimo gwo kwiha sente kureka n'omuzano. Gaming ninga gambling ninga zara tumuro abantu bazokwe benda kuzana ogw'omuzano to make quick money kwiha sente tumuro. Jacqueline Kamakune yagarika yashabaza TV na radio okuguma kwechenjera oburango bwa zanzara ari kugira ngo abantu bari hansi emyaka 5 tubasheme kubana bazana emizano egi. Abantu mu butamanya obuningo butatunga information ninga bamwe bagitunga late emyaka yo kuzana zara ninga betting na 5 ito enketongole kya government ekikureba ebyentambara bya zara erizoba nchorkoreba tuyya kushaba ba media tukwatanse nabo ngoriya yanareta karango ningoriya yakweta gamba amzano yabo ibine as betting operators ninga gaming operators niwe ethically tukuzeho okimanyi ngo ine ku informing omuntu wawe ninga kumanyiso omuntu wawe uriya kureba ningo kutiriza radio kumwisi yangu myaka 25. Kamakune yabereka ko bwahati hariho ekikwekweto cyo kukwata ebyoma ebirikukosebwa bitari mu mateeka omu byanga bitari bumwe na bumwe. Twirentuzo mu byanga field ninga communities zitari zimwe na enforcement team yitu kureba ngo ebye byoma twabikwata twabiho mu communities kandi twatunga kibakweta court order twabidestroyinga tibyagaruka mu communities. Jacqueline Kamakune arabera abana b'amashomero obutejumbiro mu kuzana zara kureka abanze bashoma bafuna kasente ako barashazeho okuzana zara. Nyenda kubagambira ngo betting tiyanyu zara tiyanyu, concentrate on your studies, concentrate on working on your future. Gaming ninga zara ne yaba bina kasenta ko spare ngabakozera kasente kabo kata kubashasha ngo nayenda kuza kuchakara okweshemeza akasenta kunatamu kakunshasha student to kumu expecting akubana sente zo kuteko mizara ninga beti kandi psychological aba health mbatugambira ngobongo bw'omuntu weno under that age the legal to atireho mind yeye ne better fully developed to make informed decisions so taramanye nteke msente zingai shaha zingai zinda atahe nimbagirangu babanze bashome. Ekitongole kya National Lotteries and Gaming Regulatory Board kijunanizibwa okushwijuma enkosa zazaro mu ihanga kandi nabajango bari hansi emyaka 25 tubakwikirizibwa kuzana emizano egi. Ndi Olivia Kamsime abwatari West Mulimbar.